Yajawai tu sa kajam-jaman nama kinana sulivat. Saka tu sa kajam-jaman aroja supina kainwa semas imazai tua pitirua sangasan. Imazai tua lima kayan, imazai tua ita karam patu tapuru katu sepaca karam. Pita 全书5章1节到14节。Jaken anamasan cioro, anamasan ro pas kelang-kelang tua sinrapayan ni kerisitu. Saka uri kisah selang temabra ketua uri si papatsu no tevri langa rigu. Papu pisu raken tanumun namaya tanuaken cioro. Ulamuna nama sirvan na kirain toa varung na semasa pa ujib ta zwa sini paparanga zeta numun amarka iu noa semas. Ula ini kamuna sinabuta ula ini ka nasan jiniriul anu sikipu sensenganan. Saka ulamuna nama sirvan na kimaju kisamula. Maya pakipaura. Azwa sini paparanga zetanumun amarka iu. Ulamuna anamasang kakicoran nua markanu iu. No maya tuazwa kimuna gemauga wanga tuazwa inika uri maka para kangata kateriguan lailai. No manti zanga azwa tala buru-burungan tua rupa uji-ujib tua iu. Namaya uta timun amarka maatsu cubung kiparaingu tua tababurungan pai timun mapolat ulamuna na kiparu sa sekaulan na mitai tekuan sano para kirairai ayatua mayatucu bincikan itu sisiu azwa na mikemudan na cau-cau sana alai noa cemas lakwa anamitai tekuan na cau-cau pakizangan tua na pakisomali pas li manasika kana mitai tekuan no i tai teku tua tala pupicuran na cemas no namaya tua zwa no madaluna nga azwa pinenut adau kimuna paliabababi nga ni maju. Paparangzan tua cemas anu mavarungan penulat ayatua na kiliva ketimaju tanumum. Kipaporingavu sanu patsked ayatua azwa nu ala ti satan maro gemeri-geri nga rayong. Kiparingu-ringu la kimikin tauri rimuin cau-cau. Ulamuna ana kikakejeng tuanu saruan sanu paasubing ti satan. Ayatua kemelangmu tu ai katsawan amarkanu betek sesebung tua namaya tu cua siserapai pai cemas ru pas eli nga para raut saka mavan na pinili ta nomun na kitebelanga tai kiri situ tuanu sitabrakan tuanu pate mamiring rigu ni maju. Lakwa no na serapaya ngamun aparamu. Kimuna papigatsali momal. Sano papa kudusuri. Sano papu pitsuri. Sano pasekakajeng anga noa cemas. Ula pate mamiring pitsur noa cemas. Amin. Pusar saradan akan na penaparangan ati aca babak ati sira saka san tigami ta numun taicua dikikit uri papupi surakan ta numun saka paskedang uta taicua kaulidan na pakisumali pas eling noa cemas ulamuna na kikakejeng tua zwa na pakisomali pas ling ai yanga ayaya tanumun azwa i papirun namaya tanumun pinili noa cemas kiokai ai yanga ayaya uta azwa ku sinang alak ati markul ulamuna namar kilibadibak
masasangut-sangut, masasuku-suku, sulibatan ni Kiristu, ula itanumun atara masijicidilan ay cukai noa cemas. Satu cuaca jam-jaman asini pupatarwan 因自知软弱而谦卑。Kemudian tu parutan saka namakayana mitai teguan ya。彼得在谈到彼此相爱、考验和受苦后，接着请求教会长老不要用权力辖制信徒，而是要做好榜样。他并嘱咐年轻人要顺服长辈，彼此要以谦卑为装束，互相服侍。这似乎透露当时教会也有世代隔阂的现象，而谦卑则是彼得提出的解方。谦卑是基督信仰团体能走出帝国权力宰制的框架，以真诚彼此服侍的基础。所有人在上帝面前对自己的命运都是全然无法掌控的。人或许能锻炼体魄，却无法改变人会衰老的事实。人可以修炼素养，但难料他人的反应。人可以订定未来计划，但无法掌握明天会如何。在全知全能的上帝面前，人人一律平等。对于无法掌握世事的感受，很容易让人感到焦虑。但认识上帝的人，这种感受反而带出平等的关系，因为上帝关心人，却有足够能力保护人。而且根据上帝的应许，人的生命绝非空虚、短暂无意义的，乃是上帝荣耀创造的一部分。当时机成熟，上帝将以他的爱与公义更新这个世界，因此共感生命的渺小多变，让人更能因为处境相似而心生共鸣。这份自觉软弱的体悟便带出信徒间紧密的关系，也就是平等的伙伴关系。笔者曾受大专生团契邀请谈如何陪伴青少年，并提到青少年的信仰困惑，怀疑神是否真的与我们同在。读经祷告感觉无聊又不实际，把神放在地板，跌倒了才会看到他。我懂神的话，但做不了。连大专青年在教会带领青少年都遇上这些问题了。时代的转速真是变快了。若细看这些信仰困扰，应该是不分年龄和族群都会遇到。原来我们都如此相异又相似，那就让我们在共同的软弱上谦卑地成为彼此的伙伴嘛。Sinaya tu saka jaman-jaman. Kumalia na mataino at kina komandan. Auri na makaya tinana mitay tekuan tayaw. Ayato ay chua mitay tekuan manarui makaya na panaulitan na makaya na marasud to mana sensangananga. Saka titin imazay kiukay. Auri na makaya tinana makakilibalibag. No namakay tinana sasaliba to ata sisrapayan tayaw. Saka namakaya tinangotana na izwa ngwa ata sikudan tayaw. Ayato turuwa markata sinja, turuwa markata matutuwum. Patutuwum tianutina mapolad. Siyanga titina pinatizuan. Amarka chioro, amarka sisuji, marka kaichu. Titim manana dimadya simazay kiukay. Saka nakwenu katina na makakalibalibag. Nakwenu katina na amitatikuan iti auto semas. Latina na papula to ata kisamula to ata kiparain to ata semas. Nuna matazwa manarui makaitina na sesaliba to ata sisirapay to sepakilingaw tayaw. Saka latina na mamamaw ana makakilibalibag. Ana mitetikuan. Ana makatina na mapusa sarat tayaw mamamaw imazay to pinapupitsuran no ata semat tayaw.
Saka tutsua apuro sini pa semarau janti na pada jeka tayau imazai tua wunma karan tayau manasika kana mitai tekuanu itai teku tua tala pupicuran na cemas no maya tua zua no madalu nanga azwa pinene ta adau kimuna paliawawawi nga ni maju aichu kai no cemas saka lakinana kemelang tua mana sini papupicur sini panjaja kata no ta cemas mama mau tini ta tua cemas nekan una paki somali lakwa nona mitai tekuanu tin arina makaitina na miseselang ata varung ata kinman akisamula ite auto atsemas saka tutsua kajam-jaman arina kembalantin uina paro tetin lakwa na mitai tekuan ite auto atsemas manarina makaitina na penauridan ana nama kaparain to mana varung noa cemas ayakana paupisur jancin tutsua kajam-jaman saka tutsua asini pakine menemetan uten我与我的信仰群体之间是否是一种平等互爱的伙伴关系？现在做个zaman aruja kinum nami nama polat latina na kemalu kinum nam ayakana pasamarau saka kainuli 全知全能的上帝，愿你帮助我和信仰伙伴们能真实的信靠你，而能真诚谦卑的拥抱彼此。奉主的名求，阿门。Mari tu suka jaman-jaman nama katina misaselan sumupu kilaroi tua kai noa cemas latina na mita tekuan i teo tua cemas manazwa manar sini karwa noa cemas paroro tanga tua takine tevan tua cemas aikana papupicu saka mali saka nu izwa ini kana malungwa aku sinupuan tua kena selisanam lamunana pajaka tanga mapolat saka mali latina na suliva tu suat yakin edavan raja 平安